Verica. Dobro jutro, evo ekipa se okupila, krećemo za Petrinju, korak po korak zajedno. Podržite nas, hvala. Bye! Predvodnici stigli, a pizzerija radi, Viju, Lekenik Marko u Zagreb. Stigao. Dobar dan. Dobrodošli. Još ima snage, gospođa Levica. Bravo! Baš kao što je i naš Baby Lasagna danas dočekana u Zagrebu, mi smo ovdje dočekali našu pobjednicu danas, gospođu Vericu Mešić.